Adhar card pen pan card link neng pu bang ta government ahin pen pang dak pono la pen ana bang pu abang pite me chini ikpola nili video kilang pen mate theklong ikpola pen ana bang pu abang pite me kiling bang ta du ota hailo la pen ako bang thulo ration card pen Adhar card la ta link neng pulo la ta non a process bang no anta suli voilang mate link voilang la pen patumi 1 August ako government ahin pen pang dak pon lelo je voter ID la pen Adhar card ta link neng pulo laso apu taksi pini bang nali tum han laso video bang na wan pilo la pen nali tum bang akulat bang adim dam de pin pen nali tum heming ni lun pen emi thanga mobile pen koson se nali tum giling thegi mala voter ID pen Adhar card abang laso apu thak nali tum laso video long thek ponong po mate nali tum kilang pen nali tum mithang mata link thek po lasi pada depin pen laso video apu thakle chethan pononang aprangsi la nilimen lake Avinas Teron lapen non kelang bom la bang kenali tum Karbi 2.0 YouTube channel lapen non kelang bom la so a channel la long jongsi komane abang phu abang phi kelang bom akimilang polote nali tum subscribe krepin pen nali tum beg dam rino lapen adung het belar janda dui dakanali tum ber igdet no la la pulte monon phit kaprek a video mate update le wan stami nali tum kelang long da prai mate nali tum kelong da prai afan lo lasi pada depin pen intro abang asap so nali tum lang pon igon intro lang dat pen video arlo le chithan pononang mate klar dak pen kachini afan nali tum video bange kicheng pen kichut an lang igon lalo pulte nali tum chini ikpo details bang koson se killing ning malhaya puthak ba nali tum theklong ikhai po lasi pada depin pen kai kiason nali tum la intro banga asap so lang igon lapen nalitum la screen along tek pon long po la so video description along nalitum ing share link long yi la so link da nalitum la screen long stami tek pon long yi nvsp.in la so dim la national voter service portal la bangke ing si official website ro la so adim nalitum na dam igno mate wang igon lapen nalitum mobile long stami mate pc lapen laptop long stami nalitum athing no la sonar janan chiklang ikpo la sonar janan chiklang igdat nalitum la aber theklong yi login register bu thekloi la so option on ali tum ber ignang po jongsi dak non si nang kilut milang polote mata ki milang polte la so dim nali tum ber ignang po login register long ber de pena fit nali tum dak aprang la so website long penali tum login elo polte nali tum username mate nali tum mobile number la pen nali tum dak password bang ber ignang po la pen la captcha banali tum la ber fill up nang po la pen det nalitum login fit melo la penon se kimilang polte nalitum la so video la I button long pupula thak dak link dui la so dim ber ik phino la pelang damo la so ikon koson si kang puning ma la bangai nili aprang ta video semarik alo la si prabjin pe nili non dak login pon pon nalitum nang lang dun igon dak nili la login tang dolo mate nili la so registration tang dolo ekon bang create tang la pen nili dak captcha ber ikpo nang litu mathing no masini li la captcha bang ta nili dak ber ikpo la pen tuning ri lo ka do ka ve fanta video kicheng bin kichodan kilang thoria fansi tuning ri iglo la pen captcha bang ke la ke anutina mobile long ta dak chiprek jami nang li nili mobile long ta prek jami la sila dak ke do son tho nang litum ber igo ber det pena finally tum la login put thekloing la sodim nang litum ber ig nang po dak ber igdet penali to matheng no dak already login elo mate dak login and register version mandana chiklang ikelo nasinon nali tum kidam ningya bangke lapo rv site nali tum thek ponlong po rv na nali tum dak thek ponlongi la inform of Adhar number by exiting electoral roll pulason tok thekloing nali tum dak lar dak pen tok thekloing nili dak color bang nang change pipo color ke change ya la sodim manali tum ber ignang poho la sodim ber igdet pen la pen aprang process banili dar na piklang ikpo la pen da form bang do ui da from 6 do la pen from 6a do from 6b do la pen from 7 do form 8 do da son ta tarsi dak pena ana form do stamina li tum bang ke la from 6b bang le
la sodim le nalitum ber ing maten la sodim le dam igon dak from 6b long dam igdet ber igdet pen dak chiloding ikpo la pen afrang process nili na piklang pon ikpo la pen dak loading bang asapso England jadi la pen nalitum dak election commission of India lason from form 6b bang dak chingpu ikpo la pen letter of inform of Adhar for the purpose of electoral roll lason dak tok do pol la pen dak bang nalitum details bang son soni do pol la nalitum la ka login hot mate registration hot nalitum la voter ID pen si registration nang si la bangke nalitum dak details bang automatic bang at pol la pen dak nalitum pothon nalitum dak mobile number bang dak pen chipi pon thunang po asi pada depin pen nili dak mobile number ber thu ikpo la pen dak nili mobile number ber elo la pen email jong sido pulte email ta nalitum dak pen pidon mel aber ki tok nalitum dak thek pon long ikpo note mobile number and email is used only for notification ang li phanlo la son pen nalitum dak ako dak ini option do nalitum terms and condition ban nalitum dak pen chongwai pon iknang po I have Adhar number la pen ing sibang do I have not able to forest my Adhar number because I do not have Adhar number, therefore I hereby submit a copy of the following of documents. Jong se Adhar card avi pulte kaprek documents tamen nalitum dakpen pidon me lapen Adhar card do tum ane I have Adhar card pula option bangle nalitum ber igo lapen la aber theklongi Adhar number banalitum dakpen ber pon iknang po pada depin menilida Adhar number ber pon ikpo lapen afrang proses manalitum nang langdon igo lapen tuning rilok adok avi afanta video nalitum kelang thori afansi tuning ri iglo apar nalitum dak theklongi nili Adhar number bang athak togi kelo nalitum phandak nili na piklang pon pedelo Adhar number bang eklar dak pen lapen place bang nalitum dak pen tok nang poko so place pen sinalitum so form bang samidima lapen der lapu akung bang det bang automatic dak chido pon nalitum dak theklongi tarik si 08 2021 August 08 2022 lapen nalitum dak place bang fill up det nalitum la captcha bang nalitum dak pen ako fill up pon tunang pon mate tok pon iknang pon nalitum mobile screen ong koson madola so box ong nalitum fill up iknang po lapen der afrang a process bang ta ko nili nang piklang pon ikpo si pada depin ben nili dak place tok ikpo lapen nili dak place lapen la captcha ta nili dak fill up elo lapen der nalitum kidam tuneng bangke keber tuneng bangke la preview podim ber igo la preview pulang ber det pen afid nalitum matheng no dak nasonan chiklang ekpo details nalitum dak nang chiklang ek typo nalitum ka fill up an lapen nalitum voter ID number mobile number lapen Adhar number lahai hui nalitum dak pen chiklang ek typo chiklang ek det pen nalitum lapo kung thekloi ar enatu ar mate ar enat lar enat thekloi submit po option dak submit igo jongsi nalitum ako chok chilang back nanani ka fill up chok chidet polote nalitum la back adim ber thu igo ante chiri thu pakpa ko la pen le nalitum fill up thu permit ta chok iklo asi pada de pin benili non la submit long ber ikpo la pen aprang process ma nilin nam piklang pon thu bom po dak submit long ber det pen fill ason loading po loading det pen afid nalitum dak theklong po screen along thanks you for submitting for NVSP your from reference ID nasidak reference ID banalitum dak thek pon long po mate submit elo la Adhar number la so voter ID Adhar number lo pen a form long submit elo la se la bangke non kai apply to ason la hormu bangke direct bangke link fit phe hormu bangla form alang litum no dak check lang la pen Adhar long kido abang phi amen pen chingbar pe ma la pen alang litum check iklang la sin nalitum la so reference ID banalitum dak screenshots tame en igdenon nilista me da nili dak screenshot bang en igderlo la pende da fit nalitum screenshot ended pen afit nili dak la so number ako copy thu pon nili dak pen
nali tum jong si copy dat mate nane guhilong stami note dat polote nali tum la track status pudui la so dim nali tum ber thu igon track status long ber dat pena fit nali tum open reference si id bang a number bang nali tum dak pen ber igon dak pen ber igdet pen la track long ber non te dak details bang na chik lang tu po athema la so form nali tum ka submit bang dak accept elama accept selang ma mate reject ma la bangke nali tum chelang mepo la pen aprang process bang nili non ni ani sini ni pen nali tum ako update bang long tu po la so a form bang accept elama accept se ma mate link elama link le lang ma la bangke nali tum tag long pon ikpo la hello pini la so video lang bang koson si link ning ma la so puthang ni lin nang piklang iklo nali tum ta prabjin pe nali tum link don iko kali pulte moke sabso ka siksak bang du hoi po mate nali tum voter id bang ing than pedi pusi mate awer dedi pusi government hin pen stame notice bang pilo nali tum details sai huilang dami pulte chrome browser long stame dam noi nali tum klardak pen theklong la pen news along tan nali tum penang an bangke arjulong pota hailo la pen chini pota hailo la sila so form ka la so ad voter id pen Adhar card killing ho jong se copy ni a problem nali tum jong se ka fill up thek thia dim do pul nili fan WhatsApp ang stame na homri igon la pen na contact igon nili stame nali tum hanang kirap dunia fan bor I po jas nali tum ka an mala so video bang share iko la pen Karbi ang long arat do an stame pachini ignang la pen Adhar card pen voter id bang paling dun lonang la hello pinya video proses bangan la anchot la pen afrang update bang nili nang pituai ponali tumpan la sila sonsona video kilang long bomi afanali tum la Karbi teach 2.0 YouTube channel la bangke kaching hon penali tum subscribe ikon la pen bell arjanta dui dakanali tum bear igdenon la hello pinya video long bala anchot la sidome thakme ka do kawe Karbi teach 2.0 kilang ra do ana fastame nili hen pen suri suri KARDOM